iskreni saveznik, to moram istaći, kroz diplomatsku prepisku koju sam iščitao kompletno, bila Rusija. Bio je ruski ministar spoljnih poslova koji je... Ruska diplomatija je bila toliko živa da je to su izveštaji telegrami koji samo lete. I svi su u vezi bili sa srpskom vojskom. Izveštava ruski ministar spoljnih poslova, izveštava i kaže: Francuzi i Italijani odbijaju da evakuišu srpske vojnike iz dva razloga. Prvi, politički, zbog Grčke, ne znaju kako da urade tu evakuaciju, pošto je Grčka neutralna, odnosno njihov car na strani Austro-Ugarske Nemačke, narod je na strani saveznika, ne znaju što da rade, a drugi je taj tehnički, ko će, šta će, ne mogu da se dogovore. Nije zapretio Nikolaj II separativni mir, bio je poprilično oštar, ali nije zapretio. Rekao je, što je jako bitno, da će smatrati odnos od ovog trenutka Italije, Francuske i Engleske prema Srbiji kao odnos prema Rusiji. Kako se budu odnosili prema... Jer, navodi tamo, jer taj hrabri ratnički narod je pokazao na početku Prvog svjetskog rata koliko može, i ako mu se pruži šansa i ako uspemo da ga kujišemo, poravimo, nadam se da će odigrati još jednu ulogu kao što smo i odigrali gotovo krucijalnu ulogu u Prvom svjetskom ratu.